Nebagoteta nikire bakuga nebagutara hasara inene kumania na uthondeki bura bugwita na mbere bwanjireu ya kilomita 3. Areba kuga imera byao tamira nibigukunikirwa ni tiri na amwe na kinya biashara chao tamanduka mahoteli na kinya ugendi. Nebakuria mubunge wao Kubai Kiringo kubekira mora mkenda kurigiria tiri eje. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Rokonko ni rurukurutana barabara ni akuma KK Machongoro gukurukira imeratamira na bingi bitegotegeka isionde thina tu none barabara mira yo ngorere njire ne karibu ote vitase ko area wetu ao duka ciongo ire ao into bionthe bia thugangiru ne teri ina nthori muno no nto bantureje eje cia to cia bigibigi to tumira bandika nja ciringi bia buta batoka matani kuringa no tuonete barabara ne okariwa sipsi njire ndo to na okurira okendia kiri to na okurira antu Kubai Kiringo tie ngwimbonete yake yonthe kumite kwatwika nana bakuria kwinya mirimo ikumba ntunture nei uri mugendi barabara ni izi irigira wakunda tiri mwanka ikuinganie na nandi ntumwa yagendi na akali nikiri mubunge Kubai Kiringo athithie bogi gutayari na mwanki na kubarukia mwanki ne jungwa mheshimiwa Kubai Kiringo na tukirita sare nene sana na barabara ya Kirangondu barabara ya mwaki eneo tingi pa ya lakini ationa biashara tuigira barabara mwara mu kilomita 3 niko ndetu kwa watu mheshimiwa Kiringo na tuolelia. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ni agitwine katherwa wandine ya Kirangondu Igembe Central County ya Meru. Ntuko inkai nyuma ya Weru TV kumurika mathina ja kariba ntura ya Ribwegu kamata kithandoko na ituro na kuorotera kiara msinga na Kalembe kuri na ntu baraba gutumirwa ni siasa kumuthukiria rietwa na kuboria bachie bani na makarika tajaja mawira kirigia na rugonoru. Kimeneria MC wa wandi ni kuthuka kwa barabara nterium na MC orire rwarera ya Peter Mutuma Kalembe atongeretwe ni atongere ba maturo wa mwena kari Weru ne tariria igurura barabara nteriu seribu ina kithima gya ntunjara na kambuge inda ere surprise ria ndonere mathiko jara twanto marete njira ari njira thiurunkite kejira kwera sto ikaumira yatira munda jwa karia kibarine iguru au kuri antu baugaga kwina njira muntu akerekeria na njara kwina njira au na gutena njira ereo baraba inge bakatetaia mheshimiwa Otheri na gutenjira njira ire cionthe cie mapune kinya tura twendene buru tujira tu tunthe itwenji batu twirinya tutena njira kuma ndagura guku miaka 7 ina ndona njira tutwire kuraria ngari cietu na ara kwa mantu jaja kiri Weru TV na ibwaga sana antu betu ba Weru TV buji mbwendete muno ria bwatuma mantu rugone indonere na ntenda kuimbia muromo kana mbona ya kankurwa kamcheje nchionere ningwa toja na barabara ile yongo tuinjira na gutari na umare no ntunia tubejirite miundene ndere no tugataka kibarine ko miunda ire egi aline ute barabara ikibarine na yeguru perietwa na kuyuketa gari njarene bari bongwa kire kirio muteju wa so muteju wa kurwa ju muteju wa batere gukurwa no ntu nkurika na kinya ningwa yutira gwakwa gwikira ake ari akue na njira na igi akurirwo na ntaria na ndirire tukwaria siasa kana ndi tukuringa siasa kana ndi tukuthukia mheshimiwa wetu Kalembe itwarige umana tuga njira gaikwegerwa nange gutigi utewomba kwenja njira ki public land batu twenjira njira cia thiurunka mwanka twathiurunka neja ndela baba kwa maendeleo titwaleta mwili tutuga ilo ndo atogora Kalembe ora mpomba kwa encourage family sisi naja bakareta ira wabitina kibarine pena kibarine onto bwathina na twetwe thirikari tukabamba sare no twitubaeja nikenda na ora bathoma babaita thinene otora gonna ni nchoma inya ni gwita chiari bakwa thinene nontu baba ari watchman nke reportera Weru Njuma kumarebo iro ire rwarera gisone kebore mbeta mawira kerigia Hatongeru kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2022 Jimmy Wanjigi ni atumiriria kethiro akirwira giti kia urais mwaka twitite. Meru imeamua ni Maina Wanjigi na the president incoming.
Kenakyo gikundi gentu bakuma Rutero Mero ni nyakaunti ya Tharaka Nithi bamwe barabethera baijikene na bangi batijikene kina nyume musho muno jokwire bana ubiashara uri nkuma jande guru ne Jimmy Wanjigi bara umare na bogabo bakethera be mugwata mbaru kirithiro no bire bijite na nkoroki bamuliku na mugambikiroria ibogete atongerbe kukagite kaka Rutero Mount Kenya East batethau kwewa kura shanto na batuka turategere tuona presidential candidate no to Mount Kenya etemenya kwethirwa ina kura nkurukie milioni 8 echoka irwa yo etemba kurungika presidential candidate ndo tuno twetekaneria that tukagwata Jimmy Wanjigi mbaru ge kithurano gya 2022 as our presidential candidate batio tura baena inya na batena inya bakiuga ibakwenda gite na gwatuika mwankana nde Jimmy Wanjigi no chitete ndene Mount Kenya na kono kue na werone buru abakurega na nteto speaker Justin Muturi kwa mwaria na kimpingo Rutero kirithiro no bire bijite kiratu batio east west kana north otegento jakeu batio toka Mount Kenya nemwe na Jimmy Wanjigi no kugwata ukumenya imbi Kenya ekwenda mwanka na arua kura atwirano akwenda gutwika president area inyaba ubange bonde bedreba muwata njara mbongeri ejauna John kwa batu twete Mero na totera ukakwa twaingira ome tukathithia alliances na bia mwanya na kinyawa wengwa kiama kia wake jakyo tuthithia alliances na bia mwanya tukaitaniria ngoge na nto bonde kuma jake ngina kitoke Nairobi mbita Boniface Mongera kajwangrijire Mero Kimbeta kana unkumania na kinyamanto jonde jethiritwe jari werune. University ya Embu ni tangasi mwega wa mbia kuvota kwambiriria na kuthiria mirandi ngurani ya uthii wa na mbere undu umwe na utumiri mwega wa Others scooped the overall top performer among state corporations. We have even been ranked above the larger universities in ino ni wanathengia ya gukorwa muturire urai murito muno mwaka muthiru kumana na bururi wa gumirwa ni murimu wa COVID-19. It is also worth noting that we are in the second quarter of the performance cycle and the accompanying budget cuts to provide resources for addressing the pandemic among the 200 vuvea ukorwa itaengwetani na cieko wa cionthe cia ungumania. There is a 10% and a lot of very bad corruption. And if you deliver as per the standard, you drive home comfortably. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki kunenkanira milioni 20 timu ire gachethera Kenya kiri muchetho jwa Tokyo Olympics jura jukambiriria kuma tariki 23 mweri jo Kenya ni rigiri gwikia chethi mwanya 80 kiri michetho mwanya ya Olympics. Miaka ere methiru thirikari ya Meru ni amenererwe bonene ni untu bwa kugura matangi ja kuthiria manginyo kwitho bakithithiria manginyo ja milioni 1.4 urithi bwa manginyo amona bou ni bonekene gukuchiria antu baba inge na reba kuga ni bakuona baita nene mono kumania na urimi bo manginyo ja jamwe ni bya kurebya ndethia na kinyambo leo ya miunda yao na jange tamakonyo neja kuthondeka kinya maguta ja gwaka uthio. Mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana na riongerete bamwe barimi baba na giki ni gichunche kia bithatu na kia muthia kia rugono rwa mwanya mbecha rukone. Karuta kiugu no minister warera na aratuthilungirite arakwithira nende aitutarakia kurimivu baumbire kwithira baivure tamiru kendo tira nende kukwithira kukioneka byakura bitina goro iria twa introduce twaretere project ya Earthworm na Black Soldier Fly na gitumi twendere project yeu ikenda cia kwithira kukethera kwina irio bie na mbeca ini na nini na irio bie na quality na tutharia mainyo ya mno BSF na ithire kinenkairwa nyumo chendethia ya ngurue arakuo tikyo kithera kikiura oguni vuravukethira nende vukiumana kiana urithivu ni atutinto nende vikethira vieta yawa na vionde vikaomba kwithira vivyo oguni kiri urithi bwa mainyo ya nande
ke department ya environment itokwenda masingira ka environment yethira safi niyo tukutumira waste rukorwa rweta irio kamba yo fertilizer irethira imundene kana kuma thoko kanyombe na mboleo ikethe solid kana eruje kugira kana irio bya animals kana vegetables ni kwa green kampempe production yega increase na alafu utemerimo atio tumira chemicals na itujisho tutumira nyingi cia kugira kwa irio biria bigo nutrition ya imera na bikethira no ntibirere bo boega biena immunity kinyerere ng'ombe kana kimera ka muntu wena immunity iregoro uteajua na kwambiriria urimi bo farmers baitumaira organic biofertilizer ka organic foliar field iko cause climate change na jao tona ore athi womu iko environment kutena pollution yeu okurava chinyo vivyo nthe kinyabo butemba kwithira vukiuka kya kaitakara ya ntuburanene ya bagekaga earthworm na bagekaira black soldier kenda bona biofertilizer na bona kwenda ntuba bengi na department na anende nano ya kubwithia bwe ya ripoti ya bombire kwa milioni $1 ya dola aranende ni omona chiringi milioni $100 cha Kenya kenda ukiria kinyankuruki murandio. We have one step to go and dollars already to polish the program. Atukirikia no withire ukithwana kia bara bonthe ukwithira ukiona kirori mibu ni antu batakikie ndene ya chukuru ya District University aranwe Timothy Mutugi kaitenekane muritwa wa PhD Phineas Imana Mbecha Rukone. Inya star 812 star 9 katarki almaridhi bila tibi elimu wala adabu ni kama kumwacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. Inya star 812 star 977 hash wekira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Ndini miakena, happy birthday ki Wero FM mtuwa miakena. Ankwira Wero FM happy birthday. Ontupo kinyevya 4 years. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oni betawa Njosebu. Ankwenda kuishi Wero FM happy birthday. Betawa Patrick Motembe kana kipote kuishi Wero FM birthday. Nangaba ina limbo happy birthday to you. Happy birthday to you. Reto yakwa betawa Bishop John Kimadi Kobito. Inko wish Wero FM birthday. Happy birthday Wero FM. Happy birthday Wero. Happy birthday Wero. Happy birthday Wero FM. Happy birthday Wero. I order you now. I order you now. I order you now. Happy birthday Wero. Happy birthday. Happy birthday Wero. I wish happy birthday Wero FM. Na tunawish naitwa God from Ready, tunawapenda, tunawatakia birthday mzuri. Kadhu. Yes.
Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutikagwe kombo eketete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Ngechokera na nteto nkuru kini ontobwa kwenda mathomo na mushijwa we Frida Muthoni mwekuru wa miaka 35 na atonyete kiringugi iria baingi bakuthugania ite ya ekuru. Muthoni uria ni ngina wa ana bathatu aririta ngugi ya kuura kagoto kenda kurera ana bawe na kuingia mubatu jange ja mushijwa we. Tabara tukwirwa ni Paul wa Kabithi mwekuru jo ugite no mwanka geta kuthomera ngugi ya warimu iria ni okiroto kiawe. No mwanka mbonire mbesa. Mwekuru yugo kuruba kingo ona mugate wantugo kuria gwakwa na kunyo gwakwa na gwikira gwakwa ngarama nderi kana jukuru thaino ikangatita tina bisi ya kurira mwalimu no aliuga mbeta chiende na chienda na chonga rutako na ndite mathangu ndombera no kwa mara kagotana nwanka bire na ndabe metika yana mbeje mbingi mono siringi thate gake mbone gya kurira ana bichi njoke mbone gya kuria nyomba na bia kuria wagia bwa mbesa bukimurigiria kunenkero certificate yake ya secondary. Frida akiuga no akaguswa mbesa aumba kumikura sukurira thomagira muthie kuga ena gwirigiro bwa kuthi college kurutha kosi iya warimo amana uba ata meki tigo nkurira yo ngirita te vabu akichembagite wewe ndi mwandikete babangi ni gutire bunge momba gwetete kabandi ngeno mbone kana nga kura barwenu ntetheke no nto no yo mba guntethia maishani makwa tarada kwasi ya teaching niomba mbakorotha andikangita to chukuru mianka 3 mianka yere nani public school mwanka omwe nini private imathina marikwa kurukagira kiringo gino ukabatika kwendea we kwega mono na litha no tora kinya muntu litha maiga ma kumakaba ogu wethera maigwira embomo matigwira raisi kinya oito mekabaga na kumekaba ko ntikwendeka bathaino njokirwa thaino kana ogoro nwandie kinya kiumia etayokua wambere gereta kuyokirwa kagoto era iromba yake kirimbe mbithi uro kumenya na kainya gake uro kumenya na thomithetwe ni thana gina kiripotera wa TV kumantere Tharaka mbita wa Paul ogwa Kabithi. Hau nio twakinyira muthezo wa nteto chetu cha rutha mugwanja ngakwendera ntuku njega mbita kwa Maureen Kinya. Ni Wero TV. Aja kwa Wero TV turingenda muno gukuthikira nitugukugwata ugeni utwe maoni yaku kana kinya mateta jaria womba kwithira uri nayo no warani na bautu gukurukira complaints@werotv.co.ke tukagucokeria biuria na mateta jaku jaria jonthe ukethirwo uri nayo